aniversario! Escuela Catequesis Rural Cusco. Turaykuna ñañaykuna, kay raymichakuyninchisqa sumaqta aparichasunchis. Kay viernes 3 de octubre punchauta suqta horas tardiykuymanta. Qallarinqa. Chaypitaq tusuryamusunchis, kay alabanzakunawan. Los pescadores de Urcos, Juventud Cristiana de Chaguaytiri, hermana Remigia, hinallata Gorrioncito Mensajero, hermano Grimaldo Quispe, chaymantataq hermana Timotea Luz y Vida de Huancarani. Luz del mundo de Colcaipata, Samitica, Aliñán, hermana Flor Samelia, Nuevos Católicos, Mozos Causay de Chumpi, Huellas de Cristo. Sábado taup unchautataq kusirikusunchis raymichakuyninchis unchauta tusuywan takiwan teatrokunawan Tukuyapusuntaq Santa Misawan nuqanchiswan kasyanqa Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia. Chaytan mink'arikamusunki Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero Cusco llaqtamanta. Chaypiña Tuparamusunchis, tinkuramusunchis. catequistas Peregrinos de esperanza.